Jawjawai tusa kajam-jaman na makaitin na sulibat. Saka tutsua kajam-jaman aureja supina kainua samas imazai toa pina sasevali valitan na tevri. Imazai toa tirua puru katu wun makayan imazai toa ita karam pajuta puru katu sepaca karam。历代志下36章1节到14节。犹大王约哈斯，犹大人民选了约西亚的儿子约哈斯，在耶路撒冷高立他做王。约哈斯23岁的时候做犹大王，在耶路撒冷统治了3个月。埃及王尼哥辱了他，并要犹大国进贡银子3400公斤，金子34公斤为赔款。尼哥王立约哈斯的哥哥以利亚敬做犹大王，把他的名字改为约雅敬。约哈斯被尼哥掳到埃及去，犹大的约雅敬王。约雅敬25岁的时候做亚大王，在耶路撒冷统治了11年。他做了上主他的上帝看为邪恶的事。巴比伦王尼布甲尼撒侵略犹大，俘虏了约雅敬，把他用锁链锁住，带到巴比伦。尼布甲尼撒也把圣殿里的一部分宝物带到巴比伦他的王宫。约雅敬所有的事迹，包括他所做可证的事和所犯的罪，都记载在以色列和犹大列王史上。他的儿子约雅金继承他做王。犹大王约雅金18岁的时候做犹大王，在耶路撒冷统治了3个月零10天。他也做了上主看为邪恶的事。第2年春天，尼布甲尼撒王把约雅金和圣殿里的宝物掳到巴比伦去，然后立约雅金的叔叔西底家做犹大和耶路撒冷王。犹大王西底家21岁的时候做犹大王，在耶路撒冷统治了11年。他做了上主看为邪恶的事，没有谦卑听从耶利米先知所传达上主的话。耶路撒冷陷落。尼布甲尼撒王曾经强迫西底家奉上帝的名发誓忠心于他，但西底家背叛了他。西底家顽固不肯悔改，不转向上主以色列的上帝。除此以外，犹大的领袖们、祭司和人民仿效他们周围的民族去拜偶像，犯了大罪，污秽了上主分别为圣的圣殿。爱主开暖什么？Satu cua sin apurakai mazai tuan tapurukatu sepaja karam。犹大的领袖们、祭司和人民仿效他们周围的民族去拜偶像，犯了大罪，污秽了上主分别为圣的圣殿。历代志下36章14节。读出个jam-jaman sini pupatarvan耶路撒冷的陷落。Asika simpai asika silkuyan noa耶路撒冷。耶路撒冷对我们的意义是什么？可能有人会认为耶路撒冷只是以色列人的信仰中心和起源，与自己无关。但对基督徒而言，耶路撒冷其实既有神圣的意义，因为我们的信仰有许多和耶路撒冷相关，从新约和旧约都能看到。也因此，耶路撒冷被称为圣地。许多人希望有朝一日能去一趟圣地之旅，亲自感受耶稣和圣经人物曾经生活过、走过的地方，也亲自体验他们呼吸过的空气、
吃过的食物、看过的风景。但不管如何，我们对耶路撒冷的重视程度一定不如以色列人，因为耶路撒冷不只是以色列民族精神的寄托，也是他们信仰形成的中心，自我身份的认同和骄傲。以色列人相信上帝就在耶路撒冷与他们同在，只要耶路撒冷存在，整个民族就会受上帝保佑，国家必定强盛，不会灭亡。不过，这只是以色列人一厢情愿的想法，因为上帝与以色列人立约时，曾吩咐他们遵循他的旨意，要他们走在正道上，这样他就会保守他们。上帝吩咐以色列人做的事，并不是一种利益交换。上帝重视的是以色列人有没有照顾他们当中的孤儿、寡妇、寄居者和穷人，有没有不为权势实行公义，有没有真正敬畏上帝，不拜偶像。上帝并没有说遵守献祭和法律的是得救的必要条件，那是人害怕得罪上帝而设的，以为只要不越过法律这条界限就可以安心了。从圣经可知，犹大最后几任王都没有行上帝喜悦的事，其中约哈斯仿效祖先的坏榜样，做了上帝看为邪恶的事，被尼哥掳到埃及。耶雅敬做了上帝看为邪恶的事，被尼布甲尼撒掳到巴比伦。约雅金做了上帝看为邪恶的事，也被掳到巴比伦。西底家做了上帝看为邪恶的事，最后导致整个国家灭亡。这告诉我们，并不是耶路撒冷存在，上帝就会保护，上帝就会保护以色列不会灭亡。第14节，历代志作者直指犹大的领袖、祭司和人民反效他们周围的民族，拜偶像而犯了大罪，污秽了上帝分别为圣的圣殿。这正是以色列亡国的主要原因。我们从圣经可以知道，上帝看重的是人跟他的关系，而不是有形的建筑物和宗教仪式。人们可以得救的关键，在于有没有遵守上帝的要求，不是表面的遵守法律规定，而是在生活中存敬畏的心，实践上帝的真理和教导。Sinaya tu soka zaman-zaman asini tulu sini pada roi dan din. Saka cijen latinana. Kemudian tu soka zaman-zaman tomana sini pada roi ngata janudin pada dekat. Atia kama cemas ana penas tanang ngata pasemarau janudin. Ai cuaca pinasunan, ai cuaca kinelaroenan, ai cuma在多以色列的在以色列人akina varisaka de tiamaju toa na dekano matalalak maraka riasau maraka ala maraka na mauram na kinarina makaina pasusu abaika varisaka na makaitina na penasitan na makaitina na mitatukuan paalay to at cemas ini ka baika semuku putua samyamya saka aichua tite na mapolat no ikatina kilarwa ya patsun ikatina ri kemelan to mana varung to mana kinumman no cemas ini kama no pasusucin to mana takakudan saka makayatina mapasaling atala pazangaran mavana masidwa tuata seikatsu auri nama kaitina na mitetukuan nama paalay paalay ama apasusu to mana barong
tua mana ta kama cemas. Jadi di mata kasawan dalam tersebut tua ta seserapai tua ta mundai. Madiri tina akiparain tua ta salingan di mata kasawan. Seka ijuanu ini katina kemelakalang sesasa jangatin tua daran tua ta cemas. Ijuangano pecimadati, ijuangano misakumda nangatin, miazo nangatin, tua ta kini kacawan. Ajua ta kasijuan tua ta selikuyan, kasijua tua ta simpai. Sianga titina tamar cicilan. Akatina rimakaya mapas ilim. Ajua mana sini pada sekatang napas semarau tianutin. Akatina napas susu tua mana sini para loy no atsama tianutin tua ruta si pasusuan. Sika pasusuan tua mana makaparain tua baru no tia semas. Saka ini kamano makasasau tina kipasusu tayau. Masijua tin tua tia penasitan. Kemasijua tin tua tia kina kemudian mita tukuan ana paalai tua tia semas. Nuna mata tua manarui kilaroi tin tua mana pada zekat tua turu nua tia semas. Manarui katina silekuya ini katina rui mauri petayau tua mana sini pada zekat tu cua ka jaman-jaman tianutina mapolat. Satu cu sini paki你们tianutin 犹大国的最后几位君王，表面上维持宗教仪式，内心却不敬畏上帝。我如何避免成为像他们一样的人呢？现在都做个jaman-jaman asini paki ni menemitan nutin na tinagamalu akinum ay kanapa samarau kainuri。爱我们的主，求你让我有一颗柔软的心，愿意听从你的教导，遵照你的旨意而行。奉主耶稣的名祷告，阿门。Mali-mali tu so kadam-daman na makayatin na misela-selang kilaray tuamana sini padaje ka tu so kadam-daman. Saka latina na kemasibaro nga paalay tu atya semas latina na panaulitan tayaw latina na kiranda latina na pasusu tuamana sini padaje ka tu atya semata nutim namatazwa manauri makayatin na silava kapararaw tuamana pas elingwa semas saka acumana ta sinupu tu saka jaman-jaman para makano izo ini kana malunga ku sinupuan namuna na pajkatang mapulat saka mali-mali latina na sudiva tu saja kini adawan taja ping an